Last episode of Welcome to Movana. Goku yachisa cold drink yabata. Monna le yona ena o e fositse. Ona le motla o isang teng mokgotsi yaka. Ya, wa bona mona ke ndaonye. O bitsa mtjhafo. Dibiri di chipi satabuwa hola sbubu day in day out. Wa kwalo. Monna. O se gatnana re kentse di sutu re se ga se jwang. O tlo go dudisa monna. Bona fela o se getse jwang monne. Ai. Monna o ka tlo go atella. Ona bile go gotela le fatshe. Ai monna never. Mona wa tseba re kasi life ya kasi tjena never ya change. Anke re tlo nwa tse ithu re tlo celebrate hore se ke le mo. Ai monna ai khona ntho ene tlo go dia seriti monne. Lo yena monne o tsebe jwalo o so sebetsa monne o ka ga di sutu. O tlamile o bonahala ai khona ha re yo wena monne re lo shapa tse ithumo e se Yo, onna. Ai, a ke qale ka mane ka o tshani boy nka go la bidiana ka yana wa tsa di life duties. monne dibidi twa monne o tsofetse je o tla le wena o so le nika ai khona monne ai ya go tlwele monne tlo re tlonwa Mona nke go itse re tle mo ona je nke re keep busy a ba utlwa nka etsala ya kopana bitena mchana ya o ntse lo dima yona ya good ai monne ai khona o di stepa mochana monne o kwa fela o la makotikuti ya mangata jwa monne genere lwena monne o ke se compare le generation ena monne tswa mo monne ai khona monna ke a itseba ke ntjang ka e gona ntwe I'm from the ghetto ya better respected bophelo le gomba fire since from day one o tla utlwa we ai monne wena o phela mehleng ya bo spokes age monne sintho tsena ke into tse ghetto I'm from the ghetto ya better respect that bophelo le gomba fire since from day one abua ka loto bua ka kasu bua ka the same thing afotele ngoma asi aka kya my people